Srdačan pozdrav i dobrodošli na Sagape kanal posvećen moći gostoljubivosti. Ja sam Sanja Krmputić, mentorica za gostoljubivost i snažno povećanje izvrsnosti usluge i lojalnosti gostiju i klijenata. Danas imam izuzetnu čast ponovno ugostiti još jednog vrhunskog profesionalca iz svijeta ugostiteljstva, odnosno bolje reći vrhunsku profesionalku, koja je uistinu neiscrpan izvor ne samo znanja, nego iskustva ili, kako ja volim reći, iskustvenog znanja i od koje uvijek jako rado učim. Ona je prva vinska akademkinja na ovim prostorima, direktorica renomiranog gastro vodiča Goemio za Sloveniju i odnedavno i za Srbiju i još mnogo toga što ćemo saznati od nje osobno u ovome intervjuu. I naravno riječ je o gospođi Miri Šemić. Draga Miro, dobro mi došla. Najljepša hvala za poziv. Pa evo, ja sam se jako radovala ovom našem susretu, mada je ovo sad naš prvi virtualni susret. Tako da, a pogotovo evo ovom našem razgovoru i kao i uvijek na početku intervjua da mogućnost i priliku gostima da se ukratko osobno sami predstave. Pa izvoli, Miro. Kao što si rekla, ime mi je Mira Šemić. Banjalučanka sam koja je već desetljeća u Ljubljani. Kako sam došla na fakultet, tako sam i ostala u Ljubljani. Bavim se različitim poslovima. Glavni osnovni posao iz kojeg sam onda mogla i crpiti financijska sredstva za svoju ljubav, za svoj hobi, koji mi je onda prerastao u stil i način života. A to je da se bavim ugostiteljstvom, da se bavim vinom, tako da već godinama zaista sam privilegirana da mi je hobi i moj osnovni posao. Sam sommelier, zatim sam završila Wine and Spirit, najpoznatiju vinsku školu u Londonu i koju sam onda nadgradila u Austriji još sa tim zvanjem vinskog akademika. 5. godinu evo izdajem Gomio Slovenija, a 2. godinu upravo pripremamo izdanje i drugo izdanje Gomioja za Srbiju. To je, mislim da ukratko. Dosta pišem, predajem o vinu, imam školicu, predajem puno i u Hrvatskoj, tako da, evo, puno sam zaposlena, iako bi već mogla biti i u penziji. Ne, ja ne vjerujem u mirovinu što se tebe tiče, tako da to... nema šanse, da. Nema šanse, pogotovo radi radosti življenja, što ti kažeš. Da. Eto, da. Sad je nedavno započelo ocjenjivanje za Goemio za iduću godinu, za izdanje za iduću godinu i zanima me što iz perspektive jednog tako uglednog vodiča, što u biti sve čini vrhunski restoran. Moram reći da nije nedavno, već od aprila mi radimo, jer nije mali zalogaj obići apsolutno sve restauracije, napraviti izbor, jer mi pored restauracija imamo i takozvana pop, Slovenci bi rekli zbirališća, mjesta gdje se ljudi okupljaju, gdje to nije klasični restoran, nego može to biti wine bar, slastičarna, kafana, puno još različitih mjesta za obići. Tako da zaista naporno radimo. Šta je prvo i osnovno? Zadovoljstvo gosta. Da restoran, sad da pređemo samo na restorane, pruža vrhunsku uslugu ne samo hrane na tanjuru, odličnog izbora vina i drugih pića, nego da ima i zaista dobro uređen i servis koji je zaista na vrhunskom nivou. Jer to je jako važan element. Priznali ili ne, mi možemo i kod kuće ili negdje usput nešto malo pojesti i biti zadovoljni, biti siti. Ali u restoran idemo ne samo da se zasitimo, nego da se družimo, da nam bude lijepo, da se pomazimo. Zbog toga je izuzetno važan servis. Znam da su teška vremena za sve ugostitelje,
ali jako je važno kako će se gost osjećati. Ne samo da on vrhunsko jede, nego da bude pomažen. I jedanput smo za jednu restauraciju u Sloveniji napisali da je čudesno, jer kad izlazimo iz te restauracije, osjećamo se kao da smo dobili ljubavno pismo. Da smo zadovoljni, sretni, ushićeni. I mislim da je to glavni imperativ koji mora slijediti svaki restoran, da gost ode zadovoljan, ushićen. Možda da kaže, nije bilo jeftino, bilo je dosta skupo, ali je vredilo toga. Ta cijena apsolutno vrijedna tog užitka kojeg smo imali u toj restauraciji. Evo, kao što si spomenula, znači GoMio ocjenjuje i kvalitetu usluge i to je upravo ono što čini i ovo ocjenjivanje kompleksniji u odnosu na ostale vodiče, s obzirom da se osim kvalitete jela ocjenjuje znači i kvaliteta i usluge i gostoljubivost. Pa Miro, na koje to sve detalje je bitno obratiti pažnju da bismo našim gostima uistinu priuštili tu izvrsnu uslugu i to ljubavno pismo? Da. 70% naše ocjene, normalno da je hrana. Pri tom ne gledamo samo da je vrhunski ukus, jako je važno kakva je prezentacija. Kako kuhar zna upotrijebiti sirovine koje su na tanjuru i pored toga jako je važno da su sve te sirovine što je više moguće baš iz okoline. I to mi se dopada već par godina, u Sloveniji pogotovo, restauracije napišu ili na posebnom listu ili na vidljivom mjestu u restoranu ko su im lokalni dobavljači. Jer to je, konačno ne samo kod nas, svugdje u svijetu je trend da se upotrebljava lokalno, da je hrana što izvornija, sa što manje uticaja kemije, da čovjek što manje poseže i mijenja tu osnovnu sirovinu. Svaka čast svima po svijetu, proizvođačima hrane, ali je sigurno drugačije kad je meso od nekog proizvođača koji ima možda 50 krava, ne 50.000 krava. Meso je drugačije, odnos do hranjenja, odnos do životinje je drugačiji. Isto tako zeleniš, da kažem, zelenjava, povučem i malo na slovenački. Neka. Ali sva zelen koju upotrebljavamo da je isto tako iz nekog manje farme, da kažem, ili od manjeg proizvođača koji ne upotrebljava sve te insekticide, pesticide. Tako da i na to jako puno gledamo. Pored toga, na samom tanjuru gledamo kakav je iskorak napravio šef, kuhar. Da te priloge predstavi na različitih načina. Često upotrebim baš primjer karfiola. Pored nekog glavnog jela, da su prilozi, na primjer, evo ako je karfiol, da je to pjena iz karfiola, pa da je umak iz karfiola, da je pečeni karfiol, da je možda ukiseljeni karfiol, ovisno kakva je osnovna sirovina, da li je to meso, riba, i da pokaže sve tehnike koje on zna. Tako da desilo nam se, ne jedanput, više puta, da su neke restauracije rekle, samo 1 ili 2 kape smo dobili, pa mi imamo izvrsno jelo. Je, ali nije izvrsno jelo sad napraviti krompir, da li pomfrit, da li kuhani, da li na drugi način, pa komad mesa ili komad ribe. Zato ja osobno isto više volim i preferiram jest predjela, jer predjela su maštovita, drugačije napravljena. Jer kod glavnih jela više manje, to je komad ribe, komad mesa, komad divljači. I onda upravo ti dodaci, ti prilozi ili sosovi pokažu šta kuhar zna. I to nosi nekako 70% ocjene. 30%.
je kako je stol postavljen, kakve su čaše, kakva je sva ta oprema, da li je na stolu obično ulje ili se restorater potrudio da nabavi odlično, da li ulje od buče, od tikve, da li je to vrhunsko maslinovo ulje, kakva soja. Znači, ti elementi koje kuća dadne od sebe, to se isto jako ocjenjuje, ali mora biti besplatno. Ako je taj pozdrav iz kuhinje ili to što se da na sto još se nekako zaračuna, to je nula. To onda nema nikakvih pozitivnih ocjena. Pardon, Zatim- znači uključujući i kao isto i kao kuver, ako se Da. posebno uključujući i onda to. uopšte nije ocijenjeno. Znate, to je nula. Sve što kuća dadne od sebe, jer znate, u tim malim pozdravima, amuzbušu, tu su takve minijature koji taj domaći šef i pokaže. Jer samo stavimo jedan mali zalogaj, kao uvod, kao najava, kao interludi nekom velikom događaju, velikoj predstavi. I zato mi to tako i onda damo još pozitivnu ocjenu na to. Interijer je važan i što se ugostitelji jako iznenade, mi uvijek mjerimo decibele muzike. Jer u restoran idemo sa društvom da pričamo, da se pogledamo u oči, da nazdravimo. I zato ne smije biti preglasna muzika, jer se moramo čuti da nam bude prijatno i da uživamo u razgovoru, normalno uz dobru hranu, uz dobro vino. Tako da puno je elemenata. Ja se uvijek zafrkavam da ocjenjujemo sve kako smo prihvatili kvaku, otvorili vrata do na kraju doviđenja i opet otvorili vrata i otišli kući. I zato je onda savršeno da se tako dobro ushićeno osjećamo i to je onda sve taj jedan skup tih pozitivnih osjećaja, tih pozitivnih iznenađenja koje nam je restoran pripremio, to daje jednu dobru ocjenu. A što se tiče same usluge, znači samih detalja, znam da voliš često reći osmijeh, da ako vani pada kiša, unutra ti je sunčano. Je. Znate, možda neki konobar nije toliko ni obrazovan, nema ni toliko iskustva, ali njegov srdačni osmijeh, pa kažemo, nije baš najspretniji, ali je toliko drag, toliko simpatičan, toliko pažljiv, da se to nekako malo i zaboravi. Jer svaki put nije tanjur baš vrhunski, nema ni kuhar, svaki dan vrhunski dan. Možda je nešto slabe volje, možda je uticalo to slabo vrijeme na njega, ali taj srdačni, nasmijani, sunčani konobar će popraviti, čak i ako bi možda imali neku malu zamjerku na hranu. I ugostitelji se moraju biti svjesni koliko je važan servis, koliko je taj krasan, dobar odnos sa konobarom važan na opći utisak. Zato je servis zaista, po meni, ja bi dodala još 10% u tom razmjeru 70-30, ja bi napravila 60-40. Jer ambijent, prijatnost, taj krasni konobar napravi zaista situaciju još puno boljom. U jednom, vezano za to, u jednom tvom intervju sam čula kako si rekla da znaš skrenuti pažnju svojim inspektorima da ih ne zanese taj šarm i srdačnost konobara u ocjenjivanju, što i potvrđuje ovo što si rekla, upravo tu moć gostoljubivosti, je li tako? Jeste, pogotovo za prvu godinu Gomija u Srbiji sam za takozvane fine dining restorane dovela ocjenjivače iz Slovenije koji to već 4 godine rade. I iz svog vlastitog iskustva, kad sam počela odlaziti, taj toliko šarmantan, ležeran pristup, osmijeh, to nastojanje da vam ugode, da vas pomaze,
Vi zaboravite gledati, da li on predstavljao stvari s lijeve strane, da li je točio ili servirao sa desne, jer to je toliko šarmantno, toliko lijepo, jer sam po prvim ocjenama, u Sloveniji je to ipak malo rigidnije, nema te širine kao dole. I vidjela sam tu očaranost osobljem i zato sam ih baš striktno upozorila, molim vas, obratite pažnju, jer mi to ocjenjujemo, znate koliko je ipak školovani, koliko se drži pravila konobar, tako da su bili čisto zaneseni, odnijelo ih je ta srdačnost i ta prijaznost. Da. Evo, to sam baš čula u jednom intervju, pa sam rekla pitaću, jer mi je to bilo sjajno. Da, to je bio razlog, jer sam vidjela, predivno, krasno, polako prizemljite se, morate ostati koncentrirani na osnovna pravila koja se moraju poštivati. Da, a u biti pravila su jednaka u svim zemljama u kojima je GOMIO zastupljen, ili tako? Da. Mi imamo raspredjelnicu, bi rekli, mi imamo jednu tabelu koja vas apsolutno vodi pri svakoj stvari, od tog što ste sjeli, pa taj amuse-bouche, pozdrav iz kuhinje, sve to opisano i za svaki nivo je dato 5 do 7 varijanti za dati ocjenu. I zbog toga mi ne možemo odstupati. Mi se moramo držati pravila GOMIO-a, jer svaki strani gost koji će doći iz središnje Europe, u Austriji je GOMIO apsolutno na prvom mjestu, u Njemačkoj je jako važan, Benelux, i nekako najviše i turista nam dolazi iz tih zemalja, iz te centralne Europe. I oni kad pogledaju vodič, kad vide jednu kapu, tačno znaju koji nivo je tog restorana, što mogu očekivati, ili u 3 kape, očekuju dobru vinsku kartu, savršen servis, opremu stola, hranu koja je dorađena, koja je i maštovita i duhovita. Zato se moramo i držati u svakoj zemlji tih pravila, jer gost koji poznaje GOMIO tačno zna šta može očekivati u ovisnosti od broja kapa. Kape su od 1 do 5. Mislim da našim teritoriju, regiji, 5 kapa teško. Ne vjerujem, teško da ćemo uspjeti negdje dati, jer to je jako puno kadra. I u kuhinji, i u sali, da kažem, u prostoru gdje se jede. Tu su velike zalihe vina, svih aperitiva, digestiva. To je kod nas ipak malo teže. Tako da 5 kapa sumnjam, ali zato je široko polje od 1 do 4 kape. Konačno, nismo mi uvijek raspoloženi za fine dining iskustvo, da idemo na 3-4 kape, ali će nam biti krasno sa društvom, da sjednemo, da pojedemo pohorno file ribe, jednostavnija kuhinja koja je ugodna i džepu, i tijelu, i duši. Znate, kad je neko veliko iskustvo kulinarično koje očekujemo, normalno to očekujemo u 3-4 kape. Već 2 kape je tu malo povjetarac autorske kulinarike i normalno kod 3-4 kape je apsolutno malo mi se zapetljalo, autorska kulinarika koja pokaže umijeće, vrhunski servis, i u takvim restoranima normalno smo spremni i platiti malo više, jer očekujemo da će sve biti na visokom nivou. Mm-hmm. Evo, u svemu ovome što smo do sad spominjali, u biti ključ uspjeha je čovjek. Yes. I kako zapravo postići da osoblje
daje, odnosno da pruži tu gostoljubivost i izvrsnu uslugu našim gostima. Ono što je jako bitno, ne sad samo s vremena na vrijeme, da bitno utječe uistinu i vanjska vremenska prognoza na to, nego da to bude uvijek, da to bude u kontinuitetu. Zanima me upravo tvoje iskustvo kao ugostitelja. Mislim da naš sistem obrazovanja i u bivšoj državi, a onda i u svim državama iz regije, je bilo premalo posvećeno pažnje mladim ljudima koji bi se bavili sa ugostiteljstvom, koji bi privukli ugostiteljski pozivi. Ja sam čak i prošle godine tako i uvela jedan slogan, to ne može svako, jer kao prvo, konobar mora biti simpatičan, mora biti privlačan na oko, dobro izgledati, da kad se nasmije da su puna usta zuba, mora biti lijepog ponašanja, mora imati dosta znanja i to znanje mora non stop usavršavati. Mora pratiti što kuhar radi, jer ako ga gost pita koje vino, znači mora imati i znanje o vinu, dobro poznavati svoj od restauracije i jelovnik i vinsku kartu, da je sposoban gostu objasniti odakle dolazi ta hrana, odakle je to vino, da zna reći i objasniti koje su kvalitete i posebnosti toga što je na tanjuru. Tako da, i apsolutno mora biti ekstrovertan, možda i reći gostu, ako je gost želi i neku anegdotu, znači mora biti jednostavno poseban tip čovjeka koji voli komunikaciju i koji je spreman da se svakodnevno uči. I to nije jednostavno. Ja mislim da je puno jednostavnije sjediti u kancelariji od 7 do 3 ili sad od 9 pa do 4, 5, odraditi svoje, spakirati se i otići kući. Konobarski posao ili kuharski je jako zahtjevan. Zbog komunikacije uvijek sa gostom, zbog kreativnosti ako je to kuhar, da priprema nešto novo. I zaista zahtjeva cijelog čovjeka i tog čovjeka koji voli tu komunikaciju. I to zaista ne može svako. Sviđa mi se ovo što si rekla da ne može svatko, to je zapravo i ono što ja znam, odnosno što ja isto radim u okviru svojih edukacija, pokušavam podići upravo taj jedan pogled na dignitet toga posla, upravo dignitet. Da. Istinu ne može svatko. Da. A kako... Može kuhar napraviti božansku hranu, tanjur, ako vam donese to neka kisela faca koja mu se ne da, ili vidite da mu je to preko, neću reći čega, i vama padne raspoloženje i niti taj tanjur, ta hrana neće dobiti pravu vrijednost i neće biti prezentirana na pravi način. Tako da konobarski posao je strašno važan, jer to nije, ajde mali donesi, odnesi. To je kompleksan posao koji zahtjeva cijelog čovjeka i jako puno znanja. I trebamo taj posao jako, jako cijeniti. Apsolutno se slažem sa tobom. Inače ti si, ja sam već rekla iz iskustva ugostitelja, sad me zanima ne kao direktorica, nego vodiča, nego upravo iz toga iskustva, jer 90-ih godina si imala renomirani restoran u Sloveniji, Monro, koji je u biti bio prekretnica u razvoju slovenskog ugostiteljstva. Prvi ste imali u ponudi degustacijske menije i vrhunska vina na čaše. Međutim, imali ste i ono što mi, evo to sam rekla Miro da ću baš podijeliti s tobom, baš prošli vikend kod jednog mog klijenta je bila grupa gostiju iz Slovenije i spominjali su tvoj restoran. Da. Još uvijek sretnem puno ljudi koji tako s nostalgijom kažu kad bi bio još Monro. Kao prvo, bila je strašna novost.
Drugo, isto osoblje je bilo 8 godina. Evo, to je ono što sam A, htjela reći, tako je, pardon, da, da je to jedna od posebnosti, evo, isto da, osoblje 8 godina. bili su jako svi prijazni. Normalno da sam se puno i bavila sa njima i pokazala im i dokazala važnost njihovog doprinosa uspjehu restorana. Jer i kuhari i konobari su sigurno donijeli sa svojom i kreativnošću i spremnošću za žrtvovanje, jer nekad se to znalo zavući i do 12 i do 1 ujutro. Ali su bili pripadni. Osjećali su se domaće i dobro u tom restoranu. Jako sam ih respektirala, jako dobro plaćala i što je bilo još jako važno, istina da smo bili u centru grada i više smo bili možda i poslovni restoran, jer su ljudi dolazili tokom radnih dana. Nedjelju i tako ne bi radili, a onda smo, moram reći da sam se domislila i pitala za savjet, jer se nije smjelo tada imati 2 dana zatvoreno. Pa smo mi to subotu onda deklarirali da će biti za privatne događaje, žureve, tako da niko nije imao primjedbe od zaposlenih. Ako smo zaista imali tako neke događaje, neke proslave, rođendane, jer ipak većinu godine su imali slobodnu subotu i nedjelju. Znate vi šta to znači u ugostiteljstvu? Subotu i nedjelju znači. Jer, pazite, svi zaposleni su bili mladi. Zato je možda malo frustrirajuće, jer vlasnici restorana neće da shvate, da razumiju da mladi ljudi moraju živjeti. Pogotovo ako imaju mladu familiju, pa su možda i mala djeca. I normalno da ljudi žele da provedu dobar dio vremena i sa svojom familijom. Da gledaju kako djeca raste, da učestvuju i u odgoju. I zbog toga mislim da je to, nisu moji zaposleni mene tako voljeli, pa ostali 8 godina sa mnom. 8 godina sam i imala restoran, ali zbog svojih i putovanja i odsustvovanja, jednostavno više nekako nije išlo, nisam mogla u sve te svoje poslovne obaveze uklopiti još i restoran. Ali zato bilo lijepo. Ja sam im prepustila da se oni sami organiziraju, nisam se miješala, ali ne do Bog da se negdje zalomilo, to se nije smjelo desiti. Moralo je sve štimati i moralo je biti zaista uvijek na visokom nivou. Nisam dozvolila da jedan dan vrhunsko, drugi dan srednje ili slabo, nije smjelo biti nikada. Možda malo manje od vrhunsko. I to su znali i jako sam cijenila njihov doprinos tom i popularnosti i nekoj fami koju je pratila Monroe. Zahvaljujući drugim poslovima kojim sam radila, sam ja mogla i omogućiti posebno rađene čaše koje su se radile u Staklarski, u Rogaškoj Slatini. Vrhunski damast za salvete, za svu opremu stola, znate. Ali sve bi to moglo biti vrhunsko da nisam imala krasne ljude oko sebe koji su bili spremni upravo da svaki put imaju taj osmijeh i da se i očima nasmiju kad ugledaju poznatog gosta ili konačno kad su dočekali novog gosta da mu pokažu što oni znaju i šta umiju. Ta jedna lijepa strast, mislim da sam puno napravila sa svojim prvotrudom, da onda i svi zaposleni shvate da pripadaju tom prostoru, toj restauraciji. Mislim da sam to uspjela. Evo, upravo to da su, evo još i u Hrvatskoj spominjali Slovenci o Monroeu, kako je bilo. Ali puno novog smo donijeli iz svijeta i bilo je krasno da su si mogli izabrati. Jedna od mojih ideja bila za restoran.
Iako sam uvijek sanjala da je meni moj restoran i preko noći sam kupila taj prostor, napravila restoran. Puno truda, puno ljubavi, ali zahvaljujući drugim poslovima sam si mogla to i priuštiti. Jer šta je mene motiviralo? Jer sam imala jako puno stranih gostiju u drugim poslovima. I onda je bio problem. Znate, ako ja pozovem na ručak večeru društvo od 10-15 ljudi, nije problem onda otvarati buteljke. Ali ako idem samo sa jednim gostom, to je bio uvijek problem, ne može se otvoriti buteljka, ne može, ne znam šta sve ne može, sve je bilo uglavnom ne može. Ja sam im lijepo rekla, ljudi, ja ću otvoriti restoran gdje sve može. Peblo, pričam ti priču. I zaista, i to bio jedan od motiva, da gost kod mene može naručiti čašu vina koju god hoće. Jedino što nismo otvarali, to su bile male, skupocjene flašice predikatnog vina, nekog jagodnog izbora, baš vina koja nismo mogli otvoriti, ni zbog cijene, ni zbog količine, jer kako onda za visoku cijenu nekome prodati vino koje je već bilo otvoreno. Inače, sva druga vina su bila na čašu. I jako se dopadalo i gostima, a mislim da su i osoblje bilo zadovoljno, za kuhinju je bilo naporno, to da kad ste sjeli, naručili hranu, taj trenutak se počelo pripremati. Ništa nije bilo od juče, ništa nije bilo da se podgrije, tako da je to isto taj jedan drugačiji pristup hranjenju, jer ti si morao imati uvijek vrhunske namirnice da se mogu tako ponašati. Tako da, evo, puno elemenata je bilo, ali zaista bez vrhunske ekipe koju sam imala, ne bi ja mogla danas pričati 8 godina ista ekipa. Da, i vrhunske ekipe, ali također i tebe koja si bila tamo prisutna. Miro, vidim da ti meni govoriš znate, pa ne znam, misliš to na mene, jer smo dogovorili da neće biti persiranje ili nešto, ili to je... Ja, pardon, to mi je malo... Dobro, meni je neugodno. Ne, pardon. Zato sam pitala na početku, ok, dobro. Ne, sve u redu. Pa čisto ono je rekao, evo. Ne. Da, dobro, evo kako smo dogovorili na početku, prije intervjua. Miro, tvoja uzrečica je da, to sam zapravo negdje pročitala, a to je da bez vode nema života, bez vina nema radosti i ljepote življenja. I netko si tko je proputovao sve vinske regije svijeta i to po više puta i tako rado dijeliš svoje iskustvo i znanje kao evo sad i u ovom intervjuu i također kroz svoja predavanja, ali i kroz vinske škole. Isto si sad bila spomenula svoju vinsku školu i ono što mi je jako zanimljivo je da u vinskoj školi ističeš posebno važnost bontona i lijepog ponašanja, ali ne samo za djelatnike, za osoblje, nego i za goste. Istina, ja sam na jedan mekani, iako smo imali 90% zaista krasne goste, koji su uvažavali i trud moje cijele ekipe i znali se i zahvaliti i nagraditi ih i financijski normalno. Ali na početku, i ta vremena su bila, jer to je ipak bila 95. se pojavio jedan sloj tako mladih bogataša kao uspješnih poslovnih mladih muškaraca koji su se znali bahato ponašati do mog osoblja. I onda su oni došli meni ko mami, kako se ponašaju ili nemaju oni vremena sad za čekat, nego 15 minuta ručak. A onda ja dođem sa osmijehom broj 15, dobro da imam uši, inače bi se smijala kod glave, skroz prijazno, mekano, da sam čula da nemaju vremena, ali da nažalost, kad naruče, kod nas se počinje spremat hrana i zato je apsolutno normalno da treba pričekati do prvog tanjura 15-20 minuta, to je sigurno.
I onda sam uz lijepi osmijeh rekla da samo gore par stepenica je Nobel burek, a 300 metara niz ulicu, pa desno je McDonald's. Pa su me pogledali, i objasnila sam kako se kod nas pravi tanjur i onda su se nasmijali, u redu, nema problema, pričekat će oni. To je jedan od primjera na koji način smo malo i goste odgajali. A kad smo se već malo bolje poznali, onda smo možda onako prijazno rekli kako se pravilno drži čaša. Nisam ni dozvolila da se možda neko, uslovno kaže, iživljava. Nije se niko iživljava, ali da bude možda prepametan ili konobarim sam uvijek rekla, mogu otvoriti do 3 flaše. Jer se znalo desi da neko hoće da pokaže kako je veliki znalac ili ne znam što. I može otvorimo i prvu flašu. Sa konobarima sam jako puno radila i imali su puno znanja o vinu. I kao, nije dobro. Pa onda drugu flašu, pa nije dobro. Možda već kod treće bi moj prijazni konobar rekao, ma možda vama to vino ne odgovara, možda berba nije prava, sve na lijepi način, da probamo možda sa nekim drugim vinom. I onda smo probali sa drugim vinom. Ili ako sam ja bila u restoranu, a već tad sam bila nekako poznata kao vinski poznavalac, pa bi je uzela, probala sam, rekla, vino je apsolutno u najboljoj kondiciji, onda u redu, pa su se i gosti složili, ali to je bilo jako rijetko. Ali ja, pogotovo ako sam bila u restoranu, sam uvijek stala iza svog konobara, jer sam znala da se uvijek lijepo ponašaju i da uvijek nastoje baš da pomaze gosta. Da mu je lijepo i da zadovoljan ode iz restorana. I nisam dozvolila da se niti konobar maltretira. Normalno i oni su. Ako je bilo dijete negdje do 12-13 godina, moglo mu se još obratiti sa ti, ali ako je već bilo poslije starije od 12-14 godina, isto je trebao persirati, obraćati se sa vi, jer sa tim persiranjem isto tako, ne samo da pokaže poštovanje do gosta, ali isto napravi distancu da gost ne može sad, ne znam kako se ponašati do konobara. Tako da svi smo se učili i obrazovali cijelo vrijeme. Da. Draga Miro, na kraju našega razgovora ima li još nešto što bih htjela poručiti ili možda najaviti jednu od tvojih vinskih škola koje evo ja stalno pitam svako malo hoće li biti, ili barem gostujuće predavanje, jer kao što sam rekla, od tebe uvijek tako i lijepo i korisno i stvarno je užitak učiti. No, hvala lijepo. Za vinsku školu, nažalost, nemam vremena, jer i dosta putujem između Beograda i Ljubljane, jer je jako puno posla za sve organizirati, sve napraviti, srest se i sa inspektorima, otići i obići restorane koji su već ocijenili, jer ja ipak malo to, ja ne ocjenjujem nikada, ali odem malo provjeriti da vidim da li je to baš dobro ocijenjeno. Tako da, nažalost, da sad sve obećajem da će biti, ali mogu te upozoriti da Wine VIP event koji organizira gospodin Dantes će biti i u Rijeci, i u Novigradu, Splitu, Zadru, tako da negdje ćemo se sigurno uhvatiti, bit će krasne radionice jer ćemo raditi spajanje hrane i vina. Tako da, evo, to sam već potvrdila datume, 5 datuma u martu mjesecu, evo, to će biti sigurno. Da. Inače, šta bi ja htjela, već sam i razgovarala puno sa medijima, čak bila u posjeti jednoj televiziji koja snima MasterChef i rekla sam da je veliki manjak da uopšte ne posvećuju pažnju servisu. I sve sam im objasnila koliko je to važno,
vidjet ćemo da li će te moje riječi išta uroditi plodom, jer mislim da su te kuharske emisije napravile puno dobroga za interes mladih za kuharski poziv. Ali treba to napraviti onda i za konobarski, jer mislim da je još zahtjevniji. Kuhar, svaka čast kuharima, zaista svaka čast. Ali gosta prihvatiti, nahraniti ga, napojiti ga, da mu bude lijepo, to je ipak glavna uloga dobrog konobara. I mediji bi trebali malo više posvetiti pažnje servisu, istaknuti dobre primjere vrhunskih konobara ili someljeja. Moram reći da jedina financijska nagrada koju sam ja uvela u Sloveniji je da najbolji konobar ili somelje dobije i financijsku nagradu. To je jedina financijska nagrada, jer Gomio se i tako bavi ljudima i ljudima daje priznanje i nagrade, ne restoranu ko neki drugi. I onda taj čovjek koji je napravio da i zaslužan da je restoran prepoznan i dobio najveću ocjenu, ako pređe u drugi restoran, ništa, on ode praznih ruku. To se kod Gomioa ne može desiti. I zato mislim da treba puno još poraditi i skrenuti pažnju mladim ljudima da i u tom pozivu mogu doći u špicu, mogu doći pod reflektor, imati intervjue i to nekako da se prepozna taj trud, svi volimo, a pogotovo mladi ljudi. I zato mislim da prvenstveno je zadatak na medijima da više pažnje posvete tim mladim ljudima koji bi se odlučili za takvu vrstu poziva. Mislim da je to urgentno, jer kuhar može ponavljam ponovo, kuhar može savršeno napraviti, ali ako to nema čovjeka koji će to prezentirati gostu, tu je problem. A kakve su reakcije medija? Ili je to nešto novo na čemu tek si počela raditi više? Moram reći da neki filmovi koje ja te kratke snimam i evo, jedini smo od svih tih silnih Gomioa koji su po svijetu, da sam prije 4 godine pokrenula i znanje pod kapo. Jer kapa je ocjena Gomioa. Znanje pod kapom prvo smo imali uživo i to je bilo nevjerojatno. Dolazili su autobusima i vlakovima iz cijele Slovenije mladi ljudi koji već rade u nekim restoranima pa bi htjeli da napreduju, ili škole ugostiteljske su dovodile učenike. Prostor u kojem smo mi bivali tada i radili to je imao samo 160 stolica i uvijek je ostalo makar još 20 do 30 mladih ljudi koji su htjeli prisustvovati. Zbog pandemije i cirkusa smo prešli na snimanje gdje su znani, prepoznati šefovi koji dobijaju svakodnevno aplauze, uvijek pripremali neka svoja znana jela. Someljeji, konobari su govorili o ljepoti tog poziva, davali savjete praktične koje bi mogli mladi ljudi upotrijebiti. I sve te filmove smo dali slobodno da ih svi mogu koristiti i od škole smo dobili zahvalna pisma, jer i to je kao učni pripomočak, se kaže u Sloveniji, pomagalo da se onda nešto i prikaže u samoj učionici. I prošli utorak smo opet snimali jedan dio filmova, tako da i tu se trudimo da probamo zainteresirati mlade ljude i pokazati privlačnog tog poziva. Jer vlasnici iz restorana su konačno došli, tako kažem, do pameti i prepoznali ili još prepoznavaju važnost mladih ljudi, konobara, servisa
i mislim da su i plaće sad bolje, da mora se još malo poraditi na tom slobodnom vremenu, da kad sam ja imala restoran, insistirala sam da se svaka 2 tima su bila koji su radili po 7 sati, jer kad su neki događaj, brzo se to zapunio, taj kvantum potrebnih sati za plaću. Sve sam imala redovno prijavljene, redovno zaposlene. U životu nisam zaposlila studenta, jer konačno i vinoteku koju sam imala, Galerija umjetnosti i vina, smo isto i tamo trebali mlade ljude koji znaju i govoriti o vinu i ponuditi vino, tako da stručnost i prepoznavanje i strasti i ljubavi kod mladih treba još više nagraditi i normalno, šta uvijek naglašavam, dobro platiti i dati ljudima slobodno vrijeme da mogu se baviti sportom i sa familijom i družiti se sa vršnjacima. Tako da to je neophodno da dobijemo više mladih ljudi i da im pokažemo da i u tom pozivu mogu još mnogo toga, da to nije samo žrtvovanje i robovanje u restoranu, ali da mogu imati sasvim lijepi život u toj vrsti poziva koji je prekrasan, traži puno odricanja, ali nosi puno bogatstva, jer nigdje čovjek ne dobije tako direktno i tako brzo i odmah priznanje i osmijeh i nagradu svakog gosta. Da, da, istina, hvala ti lijepa ovo što si rekla, odricanje, međutim svaka djelatnost, svaki posao, ako ga radiš profesionalno, uvijek ima nekog odricanja, tako da neovisno. I ono isto što bih htjela još nadovezati na ovo što si rekla i što si već prije bila spomenula, ono što mi je fantastično da si ti svom osoblju i davala i svrhu i da oni vide da oni doprinose jednoj cjelini. Što je jako bitno. Zaista, njihova pripadnost je meni punila srce, jer ja sam morala isto puno raditi i normalne poslove i onda dolaziti u restoran ili u vinoteku i dežurati i baviti se s gostima. Ali jedna anegdota, na primjer, svake godine prije Božića restoran, na primjer, nije radio, još možda za ručak se radilo za Božić i onda nismo radili do 2. januara, ali sami su rekli, jer svake godine smo, na primjer, okrećili i sami su rekli, ne, poslije Božića pa do Nove godine su došli cijela ekipa, sve prečistili generalno, ofarbali zidove i onda smo sjeli, nešto dobro pojeli i rekla sam, ajde, šta ćemo otvoriti? Onda smo neke dobre flaše otvorili, nije bila samo jedna. I svakom sam dala kovertu da se zahvalim i zaželim lijepe praznike. Mislim da sa svojim odnosom, ali moram reći da su i oni mene ganuli, nije trebalo tražiti ljude da se okreći i očisti restoran, sami su to napravili. Tako da smo uzajamno davali jedni drugima i mislim da taj odnos poštovanja i prepoznavanja vrijednosti je jako, jako važan. Je. Evo, baš mi je to drago čuti i u biti da isto i poručiti i onima koji prate isto ovaj kanal, koliko je to, ja inače isto i svojim klijentima uvijek nastojim kod edukacija, znači ne samo govoriti osoblju što da oni sad rade, kako da se ponašaju prema gostu, nego upravo ta jedna povezanost i sa vrijednostima i sa ciljevima te organizacije u kojoj rade, jer to je jako bitno. I tu se baš vidi, neovisno o generacijama, iako sad kažu nove su generacije mlađa, ali kod njih sam isto primijetila kad im se da ta jedna vrijednost gdje se oni osjećaju vrijednije, to na sasvim drugačiji isto rezultati na poslu. I jako je važno da se napravi tim
koji će pomagati, gdje će čovjek čovjeku pomagati, gdje će uskakati. I to je onda ekipa za pobjedu. Da. Što si ti dokazala i u svom restoranu. Draga Miro, hvala ti najljepša. Evo, ja mislim da smo i priveli ovaj intervju kraju na najljepši mogući način sa predivnom emocijom. Barem ja tako osjećam i hvala ti najljepša pogotovo na tvome vremenu jer znam koliko si zauzeta i nadam se da se uskoro vidimo i uživo, a najkasnije na idućem Wine Weeku onda u Rijeci. Evo, drago mi je bilo i hvala za poziv. Zaista hvala. Hvala tebi puno. Doviđenja. Doviđenja. Hvala lijepa također i svima vama na posjeti Sagape kanalu i nadam se da ste kao i ja uživali u ovome razgovoru i da ste puno toga također i korisno čuli, a ono što je jako bitno je i da to i primijenite. I evo do jedne iduće prigode, srdačan pozdrav.